Merħba rrakkonti ieħor mill-programmi di storja tal-Mija Story. Mela darba waħda kien hemm 4 taħwa subien u kull wieħed minnhom kellu sena. Il-kbir kellu il-ħila li jbassar kull ħaġa li għatri tisseħ. It-tieni wieħed kellu il-ħila li jirranġa kull ħaġa li titkisser. It-tielet wieħed kellu mira preċiża li bija kien jirnexxielu jolqot kull ħaġa tkun kemm tkun bogħod minnu, u l-aħħar wieħed kellu ħeffa li ma bħala. Ġara li fil-pajjiż fejn kienu jgħixu l-4 taħwa subien, bint is-sultan insterqet minn dragun u bil-pajjiż waqaf luttu kbir. L-4 taħwa marru sal-palazz u qalu lir-re li huma riedu jsibu l-moħħba ta' dragun sabiex iġbulu lura lil bintu u joqtlu lid-dragun. Is-sultan staqsihom x'għandhom bżonn għal biċċa xogħol kbira bħal din u huma talbuh xinni kbira u mamra bl-ikel u l-baħrin. Is-sultan tawhom dak li xtaqu u huma telqu ibaħru. Xahar wara xahar il-baħrin u l-4 taħwa subien ma rawx ħlief sema u baħar, baħar u sema. Għadwa minnhom ir-raġel li kien ibassar qal x'waħda din, hawnhi l-moħħba tad-dragun. Xinni kien ftit il-bogħod minn blat għoli mimli għerien u ma resqu kemm jista' jkun lejn il-blat. Ir-raġel li kellu mira preċiża għad jasses b'7 għajnejn fil-waqt li l-baħrin tqassmu max-xini kollha minn poppa sa prua mill-gverta sal-istiva lesti għad-dragun. Iż-żagħżugħ ta' ħeffa li ma bħala qabeż il-baħar u għam sax-xatt. Mix-xatt beda miexi passi kbar u ħfief lejn l-għar li kien hemm fil-quċċata. Għar li minnu beda jinstema inħir qawwi. Fl-għar kien hemm id-dragun rieqed fil-fond, brasu f'ħoġor tfajla. It-tfajla kienet bint is-sultan u kienet qed tibki. Bil-biki tal-prinċipessa dragun kien iktar dieħer rieqed fil-fond. Xħirrat l-raġel ta' ħeffa li ma bħala l-prinċipessa għajta tajta. U id-dragun waqaf jonħor. Berra għajneħ u eżes sninu. Raġel ta' ħeffa li ma bħala lissa f'widnejn il-prinċipessa kompli jibki ġejt insalvak. U l-prinċipessa reġet bdiet tibki u mal-biki tagħha id-dragun reġa' beda jonħor. Ir-raġel ta' ħeffa li ma bħala beda jerfa bil-mod ras id-dragun minn fuq ħoġor il-prinċipessa għal mal-art bil-mod. Bat qabad lill-prinċipessa u telqu jiġru b'saqajhom ma darhom lejn ix-xatt. Qabżu il-baħar u rikbu ix-xinni. Kif ir-raġel ta' ħeffa li ma bħala u l-prinċipessa telew fuq il-xinni feqqet mal-tempata qalila, is-sema ntliet ħab iswed faħma u qam rifnu li beda jqanqal il-mewġ minn qiegħ il-baħar u x-xini beda jitbandal minn naħa għall-oħra. Din il-maltempata qalila kienet minħabba r-rabja ta' dragun li jekk kif ma baqax jisma' il-biki tal-prinċipessa stembaħ u nduna li l-prinċipessa qebet minn ġolar. Id-dragun ħareġ minn ġolar u beda jfittex lill-prinċipessa minn naħa l-oħra tal-orizzont u hekk kif jilmaħ ix-xini f'nofs ta' baħar u tar għal fuq ix-xini u beda nieżel ċomp għal fuqha. Ir-raġel li kellu mira preċiża qabad il-qaws u spara vleġġa qisha sajjetta
الفلجة طارت في السما ولقت الدراجون في الجونة الشلوجي. الدراجون انضرب وبدا يدور في الفويد في السما وبدا ينزل لسفل 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 ودم بوم لقت الشيني. البحرين كانوا لسه بيشقفزوا البحر يوم وعالشط وموما وقفوا من هالبلايطة اقعدوا في بسطكم خلوا في ايدي سنرجع الشيني. كانت لايطة الراجل اللي كله الحيلة اللي يسوي كل حاجة اللي تتكسر بحكتين سوى الشيني وستوا ورجعوا يبداوا يبحروا. البحرين الأربعة تحوسوا بين والبرنسبسة تلقوا يبحروا لين بايزهم وما داموا جمع بين سما وبحر وفي الآخر وصلوا في بايزهم. السلطان ما سيطاش يمن للعيناه كفرال البنت قوية وصحيحة وفخر الأربعة تحوسوا بين اللي بالصحة الأربعة صنايع تاعهم ومرنشيلهم يسالفاو للبنت ويقتلوا الدراجون. البرنسبسة عزلت لتتزوج للراجل تحفة اللي ما بحالة اللي بالصحة تيو هربت من تحت دويفر تا دراجون. في الوقت الثلاثة والأخران قاوداو حفنة فلوس لتاهم السلطان. ومن داك نهار القديم البايس رجع بدا يعيش هيني. ودي كانت الحرافة لأربع صنايع. صحيت.